Siyabingelela wena osekhaya, siyabingelela wena ulalela Isiyathuthuka FM 97.6. Sibingelele wena obuye emsebenzini, siphinde sibingelele wena osabheka enkonzweni. Siyazi ukuthi-ke phela abanye bayarobha manje bajahe enkonzweni kakhulu, baye sebesula ubuso. Ya lalela uthi-ke uNkulunkulu uma ekhuluma lapha uthi-ke kunalesikhathi esempilo esofika kuwena esifuna ifaith empilweni yakho. So mlalelo sekhaya kunalezi zimo zempilo ongazi uyijethe uNkulunkulu usehlehlile eduze kwempilo yakho, kanti akahlehlile eduze kwempilo yakho, usekhona phela kusanalezi zinto ama-challenges empilo izinto vele ehlale zikhona test ukholo. Kanjalo phela mlalelo sekhaya ukuthi-ke khumbula ukuthi-ke umfundi mayefunda uhlala mayefunda mase kuba nama-testes uthisha kamnika